چرا تو خدا را عبادت نمیکنی؟ بنده خدا را آزار میتی؟ از خدا نمیترسی؟ تو چه رقمی انسان هستی؟ تو چه رقمی مسلمان هستی؟ ببرا لا اله الا الله بگو ببرا. لا اله الا الله بگو ببرا. چیکار نمیکنی؟ از هیچ کس نمیترسی؟ از خدا نمیترسی؟ از خدا نمیترسی؟ کارچه را بیاری نمیکشم، تو از من میترسی، کارچه را بیاری. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان و برادران عزیز، این حال یعنی بیماری به نهایت زیاد شده است. احتیاط باشین، از خانه بیرون نشین تا اینکه همین بیماری به شما ضرر نرسانه. و کدامید که کار میرین یا اینکه کجای مگزین برای پرودکتی برای یگانه علاج خود میرین، حداقل یک نمبر بگیرین تا اینکه یگان ویروس به شما ضرر نرسانه. و دعای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را نیز بخوانین. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. خداوند همه ما و شما را نگه بداره که از این بیماری و انشاءالله با دعا باشین همیشه. خداوند جمله مسلمانان در این غریبی و هر کجایی که نباشن خداوند نگه باشون باشه. خواستم که این روز درباره ای که بسیاری ما و شما را برادران عزیز، بسیاری ما و شما جینم داریم اما خبر نداریم. فرزندهای ما و شما را دارن اما اهمیت نمیدیم در این چیز. حداقل در یک ماه یک بار یگان قری بچه را فیروز کنین یا که ختان فرزندهای ختان را بخوانین. قرآن شفاهای الله سبحانه و تعالی میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله سبحانه و تعالی میفرماید که ما قرآن را نازل کردیم برای شفا بخش برای مؤمن ها. قرآن خود شفا است. را بخوانین، در آب شوف میکنین، در آنچه که شوف میکنین انشاءالله که امرو بخورین شفا مییابین. خداوند همه ما و شما را توفیق بندگی را عطا بفرماید. یک هفته پیش تقریبا یک برادر پیش ما آورد. یک برادر فرزند خودش را آورد، گفت شبا خواب میبینه، شبا خود با خود گپ میزنه. گفت بیارم شیطان که بخونیش که شاید که یگان درد داره ترسیده باشه. آوردش خواندیمش، الحمدلله جین داشته بوده است. جین طول 4 یا 5 سال در بدنی همون دو درچه بود. دو درچه 10 ساله. فکر کنید که اگر 5 سالگیش در آمده باشه تا 10 سالگیش بیچاره را آزار دادگیه. با هم خاطر دوستان عزیز، پیش از خواب کردن خلق روز در طوری سری فرزندهاشون میشنیم، برای اونها یگان اسکسکه نقل میکنیم. اما ما متاسفانه میگیم که خواب را که با چکشالک و دیگه میخرد یا که میبرد. آدم در حالت ترس جین وارد بدن اون میشود و ترس خوراکی گرگ میخرد، شیر میبرد و دیگه در حالت ترس همون جین وارد بدن موشون میشه. حتی در حالتی کینه و جستی تماشا میکنه، همون حالت هم در بدن انسان میدراید. و هم خاطر دوستان عزیز با احتیاط باشین، فرزندهای خود را نترسانین. پیش از خواب کردن حداقل سوره فاتحه را 7 بار با همراهشون تکرار کنین و سوره اخلاص قل هو الله احد و سوره فلق قل اعوذ برب الفلق و سوره ناس قل اعوذ برب الناس. و این سوره ها را با همراهشون تکرار کنین تا اینکه در بدن خود شوف کنن، تا اینکه تا سحر یگان چیزی برای اونها ضرر نرسانه. و انشاءالله که امیدوار هستم که خداوند همه ما و شما را توفیق بندگی عطا بفرماید و از این بیماری که این حال در جامعه خداوند همه ما و شما را نگه داره. انشاءالله که ویدیو را تا آخر تماشا کنین. امیدوار هستم که برای خود یگان چی میفهمین. باقی در امان الله. السلام علیکم. ببرا لا اله الا الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل عليهم ببل هاروت وماروت
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به. ببرا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. لا إله إلا الله بقول محمد رسول الله. لا ترس لا إله إلا الله بقول بلاند محمد رسول الله. نعم تشيء محمد. كان صلاي ده. وتاتشي نمدورا ها وتاتشي نمدورا وتاتشي نمدورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دودارتشي نمدورا دودارتشي نمدورا دودارتشي نمدورا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ببرا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. بقول كده سامش كانوا بقول لا إله إلا الله بقول هم يقول كورتشار بيور ميكشيمش كورتشار بيور ميكشيميرا كورتشار بيور ميكشيمات نبروي هم بروي شارو نبروي ها أنا رايحين ببرا لا إله إلا الله ببرا بترس از خدا ببرا از خدا بترس از خدا بترس بقول لا إله إلا الله ببرا بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ببرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ببرا وإذا مرضت فهو يشفين 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. خدا بتاعت ببرا ده أنا بكشف ببرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ذا الذي يشهد له يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا شيء من السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير 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 وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرارا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا وتحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا قوم الكافرين. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى. Siamo questi?
الحمدلله که خداوند قرآن نازل کرد که برای شفا بخش برای مؤمن ها. الحمدلله که برادر خارج شد، سببش نفهمیده چی توی داخلش بود. خداوند شفای کامل عاجل عطا فرماید که هیچگاه یگان کسی درد نبینه. همه جان خیلی سر درد داره؟ ها؟ چشم درد داره؟ ها؟ یگانش درد نداره؟ چیزی خی؟ ها؟ بطا چی نداره؟ بو چی نداره؟ یا محمد جان انا یکه بو چی نداره؟ چه نمیدونی؟ بو چی نداره؟ بطا این کیه؟ نمیشناسیش؟ ها؟ شو کده ایته؟ ها؟ چه نمیدونی؟ ها؟ ایته؟ ها؟ بچه جان این بچه رو میشناسی؟ این نمیشناسی؟ ها؟ نمیشناسیش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. از بدنی خارج شو. ببر از بدنی. ببرو. چرا روزور میتی؟ ببرو. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على الكافرين. ببرز بدني لا إله إلا الله بقول لا إله إلا الله بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. چند ساله ای؟ نام چیست؟ بچه کی؟ بچه جلال؟ دختر چی نام داره؟ خواهر چی نام داره؟ آمینه؟ وانا یاکو؟ ما کیم؟ ها؟ کیه؟ نداته؟ لا إله إلا الله بقول محمد رسول الله. چند ساله ای؟ بچه کی؟ دختر چی نام داره؟ خواهر چی؟ ماشاءالله. بنده کی؟ امتی کی؟ ای ماشاءالله. خیلی جب من یکی لا إله إلا الله بلان بقول لا إله إلا الله بلان لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. محمد رسول الله. يا ده الناس ها ها محمد نياك لا ترس نياك لا ترس ترسيسي ها لا ترسيسي يعني ما شاء الله.